Raitagi chunchikene na KMCS Bamiro ibo baringira kura kweberia ura waringa banakaira Mwangaza na bwane kago kenera kwebero ko kenende bakyadira nende ontobo kedera boitedera keno ontotari taneri ngo NMCS na kwebero munino kyakaitana ka umutuma edera kyoka kemudigo yonga bana Bamiro mwaka yumonende MCS ibone kete kudoja utongera bonga bana mutuma amona kinyabura siasa cherekirete na kinya weti na mbere burapedrita bakyona ndene ya wandichio John Thiga na ripoti hii. Muthenya wa goro irio gavana Mutuma Ntoi kinyagia mwanko mwe ari obichini ta gavana kaunti ya Meru na araba mwe MCS baratwaranirite nabo bagugite mwanya ora bombite kuba bakione kiringithanwa na kagita kara gavana ari kawira Mwangaza bwa mbere bakiwa mantu megeni na theri monekete na ikyo gintu kiyo kinetumi mono kimurutire wangu githirikari-ini lakini ende kuma 2025 mweri wa 3 mwaka na yumwe ndi thaire irathira na thirikari twino ya gavana Mutuma itonete guraduku bunene sana no twambere gintu kya maana Burundi na maisha ya antu ni ukiri ugetha utina ukiri kinyanja cietu utewu thara bukendelea kinya antu rirago na kwena andwa kinya antu aticiara nyu twana tutonekana kuri kwethera kwena thina MP lakini ende katika 2025 mweri wa 3 mwanka thai nimbona tenende maendeleo ya tutwekera mbecha itukuthiata twagisha barabara chetu ikubwithwa ndara chetu ikubwithwa kethira ni manto cibitana yo kuendelea aja kanyuma ndene ya Meru ikurari na gituma gikingi sana na gituma kimore kiratuma ngugi utwikite kumba kuriteka matinande tonete kwina msimu jwa kwethira kwina relative peace after governor Kawira kweberu obicine na batu imitungu twigutiro twaremo kurita ngugi kinyarira kwari na gituma nonto indachitanire kuritaniria ngugi na munene ore obicine at that time itwaritanirie ngugi bwaga sana na gavana Kawira Mwangaza daiji tukuritaniria ngugi na gavana Mutuma Ntoi nonto maditira antu batwete batikwenda kumenya nuri obicine bakunengera ngugi bakunengera kura bakunengera ngugi ukabaritira ngugi kagitani waku bariuga mantu megere na mirandi yothi na mbere ni kuthwega kiringithanwa na kagita kara gavana Kawira ari obicini na araba bakuwa kagita kara bathura mbecha cia mirandi mena chira gwo atuika kinya mirandi ira bathurite mbecha itikuthi na mbere bwega bura kubati ai uri mbaketira civile bia isindi mbaketa kimwe na utawa gimpinde ngaka kingi kimacha au kimacha kachoka kabwithia kula area tuka miaka na nisia nda choka nda miriga kou nende thai no ikira mbecha ki maendeleo no kona ya kibwithwa mberene wekara mbecha lakini ukera mbecha cheta kwa MTF wachwa project iri kuthone MTF ugachia waikara mbecha cha barabara ke kabwithwa kathora kire barabara ithano ikabwithwa maka ikabwithwa yile mbecha ukari kuthira kou kurara thina nene sana lakini mwanka thai ndi kwina mutaratara ira witete bwega at least urekera mbecha cha ki maendeleo ki barabara kana ki matao kana wikira odi neku ukathiata wakisha wikira mberene wekara mbecha iu lakini ontwende gavana na wito ukaritane ngwina minister bawe utimenye ki minister umya kuthia taira ikirwa kana rui gathi kithima kinjwa utimenya kuthia na mantu ya kethera ndi wi mundu na uri MCA kou akwa ni mwaka umwe wa simu gavana Mutuma itonete maendeleo yara ya kubuthika ndene wodi chetu na nyantu bongwa ibona titeka theta theri ati kubie theta ira no ntwende thai bakona mantu ya gutabega na batu tureaja no ntubako ya kureta maendeleo ndene ya turarire mbeti antu baguku ni arimi na ni aritingugi sana na ikyo tuonete tuba support na pipes cia water project yetu ambeti mucho water project ira bagwa expand ni kenda roje romba kinyira antu nkuruki kwa wingi na romba kwethera rote roje ruru nini na bomba kinya gukundia skuru yetu ambeti primary school ira twetikanirite bakaba kundia roje na so ito aba supportete kairi mwambirio na pipes cia inchinya na naro tubareterete pipe cia inchijire na nusu then also itukureterete mbeti primary school gitangi kia 5000 liters twaba supportete kairi but nande twabongera kingi ni kenda bomba gusto roje rwagana gutumira nontu na thai beta gukunda roje na ara guta roje na ara thingithu and we are very happy nontu bakuona mantu ya yombete okinyanira tugwatanirite na gavana wetu wa Meru His Excellency Mutuma Ntoi omba gututethereria na resources cia kumba kureta mirandi iji ki reporter ndo cia weru mbita wa John Thiga.